YTV kasa fidie so na ene awie kasebo emu ade papa na me dey proud me ni abe ma semenhia the triple action na watu mi sana na tu me dey me dey semenhia hia na eye nsem a ekotui kɔbrama ene dey proud na ensem a etwagu ene se abrante bi abomoden ase ne ho akonfo e wo se fi ba bi ani near Conso Dwaboso district western north some may operators be yakwachi won enya easy so na be ko bogoso na bogoso nsem no e be update ni na e de bebrɛw na ye wura nsem no ne adonso nsem no masuko te sese bi unka wa wo nsu ase na wa hu ntaso na ba be fa no ene le nya wura mu sa de a na eye tuma ko bi na so ase ene me ho aye papa me ne ko bi semansia utumi se fia de omo dimpa na ye nipa mienu ase na kase ebo so pa na ye ka kase ebo a eda ye nipa mienu na eye Salabo hotel ananya sa yes Salabo hotel ananya na utumi se bi na so nya akanti wa mi na no kwase wo de na utumi se ye nkonkon am ho ye kama nto betumi afa number no wafre na obi aso atimi akose kama 024 2222 na 92 obo 024 na 2 no nko ansa no de 92 na twa 20 na wakan 2 ni ye 4 na 2 ni ye 5 na de ni aka no ai den adjoini 92 no aka wa kama na biwi aso atimi akose kama sa na ye Adams boutique enye easy me ho efe papa Adams boutique na se wo na wo ta ko pa me ta ko any Adams boutique dia ban ntare papa dia Adams boutique servers the bay person o kanchi ma mo ko share one corner bi na mo gigi mo ho e wo Sarabo hotel ba ansa na mo be ko no o se wunya atare a wo sha wo be se wo ginam atare kama pa any Adams boutique fra ho matrufo yi ewo Adams boutique upo ma fra ho matrufo yi 0243 708485 0243 708485 o from ma Osabeka bi ana sanso na Yorke Estate o bo abesi dan na fiura no o how ana be rent da fiura no how dia ni an so be ko Yorke Estate ho e na obetimi akwakonya niema ne bo efo ana se land ya ne bo efo na watimi ato na bia so atimi akose kama e de ama obeso ye wasase ne plana ho e na wose wo de ko ye be ran nsem ne de nsem ne nkyekire mu nyina e de abrante bia o si bia se afro no on be so tena asase su biu abomodin akwakose ne ho akonfo na akonfo se ne mu no wase ne ho akonfo ababi o se ne ho akonfo na eben amusiye na ye se ye ne ye nam sini betwetwe nkomo e pusu ahoma na ontimi fa ahoma no enti ofa ye di nchechemu nyane bebra enti se wo hwa mi samre mfonyine ne da so a abrante na ase akonfo kama na minim kofi minim de beka abrante a obetimi wiase da dei obetimi abo modern so o se ne ho akonfo asemu matwe ho a menti ase won se wiase no ni obi ebe ye fra asase so no aya na eden obi baba wo no na obetena asase so anada krope wase wa yini wase no akonfo ebi so na broken heart o say ya no mba ye o ma be ise boys no mutua nti o hwa wetua sa abrante kama o hwa mi samre ya abrante kama iram nso o iram na be ya babia ha me krampo ne say asie na obomodin awon sie do wedi ka achi o mo dada ansa na oba baba he na broken heart enye bibia e broken heart na amanfo so kiremu a na omo che say the way a confusionity buy na odika se ahoma no ama ahoma ne tei onto mo kwa na ahoma ne bi ye den egu ho ansa na wasan fanti akwakoye se twema mentwe a nsem ekoso de ya nam sini ode nani bedi atinti anwumre e bedo nse ne masuko midasi minia be na ye kwa western north region ye Dwaboso district na endua ho hia pa tina say when the last tree is dead and the last tree dies the last person dies on this earth the enti ameka sa ne say ye ko Dwaboso a chainsaw operators owo honom no ye kwa akwachi wo na nyina ne say Dwaboso municipal director ana panyi kese a wo ho a oye manager ema forestry commission wo Dwaboso papa ye friend ononyamfo Michael Edu ode nsem bi atodwa na watu maburu ne fo na ya chinkofo bi omo fa illegal way ana kwan bi a enye kwayem ekotutwa ndua a o manje permission na so manje krata bi a ema omo kwan so omo nko tutwa ndua na wona ya chu omo no wo mu din sei na etie de odi kan no ya friend Abudu Dramani ya so nechi sans na kwesi safo ya so nechi nana osai Anthony Menu Isaac Chire Abudu
Gafaru ana ya Ibrahim ana Kwame Chei Philip Adade ana Eric Mensa CCN de police for asomumu ena Mr Michael odi atoja se ope Ghana fo nyina achew ene mbamuru amaba nyina achew se eni die mu a hwe endua no pese otwa bia de be hu mpanyimfo ye ma otumi krata ne fa kotwa ne senia ese na wo ya so den na wan kotwa ne senia ese ne ye so opa achi a ye do be court na ye do court dia ne do kwa kotum ye do koto aban kukum iti sa ankofo ye bobom din ye de aban kaba ato onsa ban ene omukwa ko di no nyonyo ya mini abema e ha dwen pon ha dwen yo change of pattern we bu nua na ti se dua no hu se oba pe na wati ase o mebu no preko uti mu se na entwa yi kranti ne ordinary form dia na ye dan no adai kra me nam Facebook o se ya no intentan kesi YouTube o se yuburutu so deben me nam wona me hu se caterpillar kakraka bi out there na Ghana ebanio adwuso Ajusu hanya. Ye afrakuma ukrom o. Afrakuma ukrom. Enti wi ase den ye ti. Se katapira akita dua. Akese na odinam krom main station. E den na ye ti. Enti wi ase mo me fa na nso nsam de eya na ye kan bisi amunim se bi ha o ye kasa too much. Ye nya kasa na ye kasa. Enso ehun hia se o se ye den yetu anamo ye. Mini abe ma to aso e. Na ye to aso da na ye to aso akọbọgọ so. Eye van say disaster ye can disaster atoro nchema ato ye bogoso fo ebinim twa adwajo na we na ikofa we ba ye wantwi na de ye kiremu akwakosi ni say nsema ya tiri for say abrante a onimu say ana obi anim say accident motor accident ne kofa ye na kutumente besi mi say no abrante na babontin na ye na musini Peter Tabiri ejina homa no so a obepo emu nkiremu papa enu abe ma Peter Tabiri am akwa aba. Hello, me abema Peter Tabli. Pialo, mama akwa ba de ba HYTV kasebo iso. Na pacho ewie won te sen. Ebe yi. Na we de na ewie de ekoso ene ewo bogoso update na ye pese ye nya free ho. Ese akwa kosisen ewo eye bogoso ne patamu. Mini abema na obi kwakwan so no driver ni anase akwan ben so no okosa na eyo no krese aso omu besisi dan ma ankrankra bia na wote echuma bia eyo no krese omo besi dan ama obi bia ne ho ba asem bia
me yet. If I had that, I would get piano, open see, Pierre, Amma, I would say, Sophia, that's something. All the fear on the man, the war, Amma, and them. Okay. Until ever say abusia bia. Now, I'm very careful. I go back to Tamo, Jimia, and the person, I don't know. I'll go back to the buy and no. I go back to that. That's that, let's get anything. Now, you're sure or not so very day. The effect of you. Just, I said it here, no. We are saying, again, what's the Urano? A what's the Urano? But what's the rest of the let's get this up or not concerned. I'm not going to free. Now, the other is everybody knows what like a friend of Kagamadan. And now, I'm going to go to so we do who said Kagamadan and who said community against them. Now, I'm not glad yet. Although, for solo and free. Let's see you so. Getting in your own. Your president was the right day. Let's say it's a system now. Yes, I said we are said. Your kind of and to hear the any motor rider and the cause of accident way. Come on, what's the rider? I am already road here. I'm there to look at Pino. Now, who is that? Now, I can't write the beat and complicated. They bring a lot for so now on table. Now, they need to see a lot. Oh, I am Sabia. Mini abema me pesa me bisa o asem kakra asem a asini dia ya reho sempa na pesa me bisa se ekrom hofo no wo mba no omu school mu kɔ no etisɛn Oh. No. Na me bacho say akonya bani say de nsesuwa ni mpam agro no betimi akoso o muntem na he no mbe no me bacho abani say no nsesuwa ni mpam agro ni mpam agro die no ekoso betimi akoso say ya rewa ba say we a wokọ oni wani tutu fam no mutimi hyeso nkomo betimi baso sa mpamu agro ni watase be ma ni oba nti amudie no ekoso ana ebe koso po ahin na betimi akoso sa Some say be no ha mo a aja omutiri nchemu ye ya koso omunyina wo asoy dem wonu ma kese omude student matter ibi ena omude research wonu ma obi biara eda so mu ma ni emu mema nyina egu apakwa kese o pese o ye visa ebia na sabta ebia na omunyina de da na ebia o yire be wo betime ya fa nchen enya sa fa de na he agore be de eya wo yo yemi abema Piero wo say wo nyina kwakogu Roman asori dem ho na mpese me bisa sa odi wani career nipa dodo sei ene wo Roman asori dem ho empempe die woni edikadi tudano nipa omu wuya no ye nipa 13 ana omu so a omu pepe no ASP ofi ofori onu ena oni edisa nkomo no ye pese omu apepra eye emergency pa ye nipa nine ena omo so asabi omu pira ye emergency ba ensheda enye serious pa no omo emergency na nipa 96 just auto stand ko we nyina o ma which is 300 and something you be like say
day omo nyano ewo bia hodomo na assuming till over 300 years omo bedu anti usha nipa meye 300 ana wo asori dem wo Kapa pepe na we are COVID-19 mu brema ye we so en ha dwen sa mpanfo na tu anamo bia fa ho sa ebi etu bi mama COVID-19 brema asambre nipa be 300 that's all that ba kumi COVID-19 protocols na te sensa Ova how dey make my catch that COVID-19 dey make my catch that go to the totem dey make my catch because never dey any hu no COVID-19 dey dey count go make you be very good you be dey tete public protocols no let me edit you I am say atlet come na buy ni my don na ba persona e ko ba ni tell go omo do bro mo ko dia udu ze we pia we na we two years straight in front of where they what I don't know about so far ti ka ko be no dem there e ho de fan enka atemo ho yeah ma Peter Kamili atini kan Piero every western region shall mu and on my ode amanebo asi o bogo so ntami so kopie wo dia na wo da na se ne o ho nkro mi abeti krono na eno a na obeti e wo ho enti se o da na se obi yimframa bone dia na ende mframa na na oyi ntimi ne be ma aha ana ebeti meja na ye du besi ntini besi bia no ye be ba ona nsi ne ba betie de ekoso e wo ho ana ya update bia nso poni di akire na wa ma ya so ate ya seni bia me beye na ekefo na he konso enya bi teye mu timo kuma kuma ntini yem na ebe ti bia ya fa ne se eye normal ya da se pa na yan ko suntu ye nuanu mo fo omo asabe eya na identity here instead of say o metimi aye nipa na mboa na omo di nipa na ko ayare sabia no mo yi yo mu fo so atenti na omo di o se omo video agbena brenu nyina ye nya kwenya na ye pese ye di sa ko mo bie e di go afan so se na ye nuanu mo so bi mo ebenya akutu se bi afri sa nsem ya ye kamu no because ye ko ma nipa bebe na kokko hu ye no se ye nuanu ba ya di fo never ye person tanka right there Gavan or Temu aka to mu kumoti na yeso omu kwa go video omu kwa ko pe bi ase enu ena ko fa oye ne nua e ba enu te ba se e no ko agent bi tia fa so betimi abuwa nipa no na atie o be to video wa no wata omu so anya san so ya ne enya bi hwe na nso ene etino bo nipa no ansa na o be to video wa wata we da bi biara ase yanzu yada se papa kida ponya kopo onshira minia nana eya sefem ena futu a yenua be ma Peter tabri wo western odi mine very important when you say akwenhia sia bebre na botwi no mo ko omu free say bebre na free say omu kwakwaji wona wonya akwenhia no kwakwaji won kwa na wokọbo omu wa hotiremu enso bebre na kototo won botom omu tutu won botom mehu bi da kumase mampontin kwan ebi asi kumase sunyani kwan mehu bi even ama samai ekosu hu kwan ya mehu bi da accident nya sipa enuanom ya sremo se akwanhia ni sia me sre pa enu nkire se kona kotwa nipa na totu ni botom tabi obi wo kra okwa onya duru ha hu se obi esu ebre na ote so a na wafa ni phone na afi na o video we na nipa na wu nti nipa na no video no so no so wu wa hwe nipa na o video first one enye fine entwa yi eyare wo sempa na de me ya pa ni mema no o masem ye me ya na eye me weda no so ye wum no weda nso awomre weda nso dan weda ya ndra oni me di nkomo sa akosu ya ma ohun kire yi akosu abempa aha ya kwa ho na ye de aseda kese ya pa be ma salibo sa enso na ye de aseda kese ya pa enso be ma eye Adults boutique on the so ya san otimi se ye ho ye fe wo fia enye ize na ne ansa na obekọ no ye twagu e wo Facebook na
comment ani anu di sem bebre aba ne pese e kinkan kakra e ma o uche ya HYTV news papa Yorke Afternoon news papa na osonfo se menhia de trepo ahemene na na tremu de Adriana de se kronkron papa na de bro we ebi see da news edu twam awofefo ayaka ofie ha na de bro na comment no ye ko Facebook me Emmanuel Ankra say I love you and I love this news pa Emmanuel na mi shiraw aye na minim se bogo so de na ye hu ne bogo so de no news na mu ye de emu de ya no for mo kan ni ye yes na ya kwanso a osomafo Pozo GH or say Jatuato, and or dear Jan Abba, Sansona Salom Raymond Avulate. Ono say ha nice update. You guys are Salam Yadawasewati, Yangupo and Shaw, any other for Oko Facebook and we pia share no. Amaye kama yanka saya mame han Yorke ene yem papa Mr. Samuel Sakwa de Nyankopon Shiramo omo hwe live on Facebook papa ni mama nyamenya mo kese pa papa you good oh you good mama so you pa sentale e be she ne nema bi obese bia no omo de ba ayana be da seda kese pa mama amo share no wo share Nyankopon Shiram but wo share two groups ni nyina mu na obi aso enya bi hwe ye ma update ya update bia baba bia no ya de ma kama emu ede ya update ne de ede emu hwam te se perfume rice so what did you ko pe bia di me wa fe de na me de aseda kese pa ma ya Adams boutique ono ne so ma se ne bia me power me shoe ene ya sa no se etie ni omo ana so ya se ne ya de ye ho efe wo adwuma mu ha samso na me producer kese pa no bo ma ti dom pa Emmanuel Ankra one Erikus omona aja omuso se asen kakra sape ana MCR ne de enye easy okasa din one na ma okasa na ha ye din kama bi aso koso osi enya adwuma yenya ene obo asi we kramba sa nana ye refi ba kun san ko fa ye nchi Sarabov papa no waya ade da no da yimeni akosu akọ menya duru ho na ohwe menim abrantie braba djuju ho na ye ko party nti ye ko wo san wo pu kakraka wo ho pu party nyina akoso na wohia na na chira kwan no wo kaso anyenya no kwan no so frɛ sa number yi na obenya no number yi 0242 222 another 22292 0242 another 22292 two no kwan ya nu GH amenyo o se fire time GH amenyo onso de message about se fire time o se to obi an share na obi anya bi hwe company for no de omo ye ne de e kire ba be kan wa se won share me Friday won se mo oduma because we are no de ekọ no se ya mpa ba bi amfa ye na ensi a in fact ye be di edoko no kwa sanso na nana me ba o Samuel Sakwa they say wonderful you are doing great nana keep it up God bless you eni ya media no nana nkwa na papa wutia Mr. Sakwa they witiri mu aden sa na wechia nana nkwa wenchia me papa we adwuma nso ni asa eni me freeze na ye kra mo na din a ofre me amejesum semenhia de triple action mini abema nana tirimu de adua na de se kronkron pa ne me odon sa kam pempem life worship nso be ba so enche bia mesa begire mu na medi mu chia me nti stay tuned enko be bia ya crowd bye bye nana bye bye